Ta bo zihar ustal. A diha. Se zombi ne dihajo, a ne? Zombi itak ne dihajo. Ta je mrtva, fiks. Kaj je supplies? Ena posvečena donacija, shout out to Mr. Jani, prosim, ker je v bolnici, pa da malo odmisli to, kar ga čaka. Drži se momak, pa bo vse šlo na bolje. Kar ga pa čaka, pa naj sem pove, če hoče. X Silver Foxy. Ne se ti je, čakaj malo. Zdaj sem jaz zmeden. Čakaj malo, what? Mr. Jani je doniral, a od spodaj se je podpisal X Silver Foxy. X Silver Foxy, obrazlož. Mr. Jani je v bolnici. Ni donirala si v njegovem imenu, kjera kraljica. Kjera kraljica, Mr. Jani. Taka dela men posnetke, ka daje na YouTube. Je v bolnici. My man, bro! My man! Mr. Jani, poglej na zasebca. Friend. Foxy. Kjero srce ima pa Foxy? Muhič, ženi to. Kje na privat, Mr. Jani? Na Snapchat. Zdaj bom pogledal na Snapchat. Kralj. Momci, poglejte vi to. Poglejte dedication, prijatelji moji. Mr. Jani. Poglejte dedication, ljudi moji. Poglejte dedication. V bolnici človek. Čakaj malo. A se bo kje bolj gledal, če gasem luč? Človek v bolnici, svaka čast. Hashtag Mr. Jani, vsi. Hashtag Mr. Jani, brat, upam, tega v bolnici se gleda najjači stream. Človek v bolnici gleda, kralj. Kralj. Ne moram verjeti, stari, brez besed sem za Foxy, ti si me pa presenetila nerealno, znači, nerealno si me presenetila. What the fuck? Mr. Jani, človek, napiš mi, kot je bilo, pizda. Ej, Troll Gang, mi smo itak najmočnejši, brat, če si del Troll Ganga, brat, veš, da boš dober. Friend, jaz sem v bolnici bil milijonkrat, ampak pridem ven, friend, kot Terminator. No, brat, no. Kjera lepa posvečena donacija, friend, momci. To bi moral... Ej, Mr. Jani, upam, da si včeraj, če si bil včeraj v bolnici, upam, da si gledal moj stream, ka sem naredil, ne, je bilo to včeraj, ka sem naredil motivation speech. A sem včeraj naredil motivacijski speech? Uno bi te fiks dvignil, brat, če pa ne, itak veš, vse veš, brat, vse zihar si gledal. Če pa ne, brat, vse veš, da motivacijski speech te je zihar dvignil, brat, veš, da boš, friend, veš, da boš. Friend, ko bi čakal, da bi... Ne! Muhič! Hashtag crazy Muhič vsi! Hashtag crazy Muhič! Silver Foxy! Muhič drži od Janija back! A veš kva? Sosedje morajo vedeti za Janija. Vsi na moji ulici morajo biti z Janijom. Drž se, Jani! Ok, vsi sosedi so s tabo, Buras. Vsi sosedi so s tabo. Brat, zdaj vejo.
Muhič, we got your back, Mr. Jani. Hashtag troll gang, vse bo cool, majster. Brat, a veš kva? Jaz bom naredil Snapchat isto. Jaz bom naredil Snapchat posebej za Janija. Treba ga izpoštovati. Treba narediti poseben Snapchat. Folk daje donacije, sem da dajo podporo Janiju, tako da Mr. Jani in Silver Foxy in Muhič dajo donacije za nje. Jani, posebna donacija zate, ne donacija. Posebno sporočilo zate, drse, človek iz bolnice gleda Snapchat, gleda moj stream, svaka čas, to cenam, boljš bo, model, troll gang, moram, jaci, stream burazi. Gremo, to cenam, friend. Troll gang, mi smo, friend, mi se prcamo. Ampak, friend, globok noter imamo pa srce, majke mi, vsi imamo srce. Ne. A si resen? A si resen? A si fucking resen? Buraz! A si fucking resen? Kaj da začnem? Kjera podpora za Janija? V kjeri bolnici si, Jani? Jani, v kjeri bolnici si? Jutr prihajam do tebe, brat, če hočeš. Jutr, Jani, če hočeš, prihajam do tebe. Jani, v kjeri bolnici si? Mi boš napisal, napiš mi privat, na Snapchat ali kamorkoli, da gremo mi to prebrati. Ne morem fukati stola! Kaj se dogaja, friend? Kaj se dogaja? Okej. Koliko donacij? Jani! Troll gang je s tabo, buraz! Džudžu! 8 evrov! Dej, PUBG mi te čaka! Don't keep the lady waiting! A ja, pa prehitel sem Fiskiča in Spirita. No way! Ne, a si še zmer, ne vem. Džudžu! 100-krat hvala! Spiritate! Hashtag Mr. Jani. Pile, dej update, prosim, da vidim top 10 statistiko. Update. Spiritate! Hashtag Mr. Jani. Spiritate je s tabo. Buraz Jani, napiš mi, če boš hotel, jutr, da te prijem v bolnico obiskat, buraz. Jutr itak moram krevet iti kupati spet. Pa prijem do tebe, brat. Če si tle v Ljubljani. Upam, da si v Ljubljani. Upam. Da te lahko, da ti prijem pozdraviti. Flisko! Spiritate, by the way, 10 evrov pa 11 centov. 10 evrov! Noro. Ker support zame in za Janija. Noro, ljudje. Kva vas imam rad, stari. Koliko vas imam rad. Flisko! 10 evrov! Ti si kurac prehitel, Džudžu. Hashtag Mr. Jani, kva pa Flisko? Kako je Flisko uletel? Kva se dogaja? A ti je napisal, da je UKC Ljubljana? Jani, na privatu se bo po streamu zmenila, da jutri res prije do tebe, a prav? Te prijem obiskat. Mi boš sam uro napisal na privatu, kdaj, tako da preletim. Super, cenam, friend. I troll gang je tle, friend. Nerealno, koliko smo jaki, znači kralj, model v bolnici.
Sedi, gleda, kjer jak snap. Model, kjer jak snap, stari. Mene, cenam, da te to naprej daje. Znači, moji streami, da te zabavajo, da je to pozitiven stream, da te zabavajo, da te terajo naprej. Friend, nerealno, to cenam. Spiritate, Juju, Muhić, Silver Foxy, Flisko, Gringo, ne vem kaj da naštevam, buraz, ne vem kaj da naštevam. Brez besed sem vsi, ki mi donirate, noro, hvala vam 100-krat. Hvala vam 100-krat. Bom jutr, bova naredila selfie, jaz pa Jani. Fuck! Fuck! Kjer so, hvala vam 100-krat. Hvala vam milijonkrat. Ok, gremo, let's play that shit. Jani, my man, jutr se bo videla. Te kliknem po streamu. Fuck, hvala vam še enkrat. Juju, zdaj mi bomo še malo, koliko je ura? By the way. Ura je, še malo, še pol ure. Še pol ure pa gremo zdaj mi igrati. Fuck. Shit, momci. Jaz sem čist. Flisko je šel all in, Flisko ne jebe sistema. Kaj pa je zdaj bilo, zdaj se je pa fucked up dogovorili. Zdaj je pa šlo vse fucked up. Čist kaj prefuknjeno, stari. Jani, drž se buraz moj. Ampak Silver Foxy, presenetila si me, res. Če bi lahko nekako na štimu te donacijske lestvico, bi tebi pač, bi to v tvojem je štev, da priješ na top 10. Ker ti bi bila pol top 10.